sio yathina sia samadina kwa huyelesia maundu amwe kana isielesia siendo imwe withe aziona ta movie nita series mukwiloela inde begindu kita wa thina mundu na wese thina nesa na saa ingi thina nditha pe mundu wa amukate na maneli kana ila wa amukate na ngilile wewe aena thina my friend ndwena thina yani begindu kita wa thina ni mundu utena mbene tina yani wangita kuamuka kila wina cho ukweta moko ni kiloto yani ni thayo pa ikindu kingi yani akayu thayo pa mundu zinde thana yani ndethao na esi ambia maisha ba yani ni waamuka isawa pala waamuka mbenda na amuka bandu basio twambeyebu dana tia ya amuka bandu basio na ni waamuka isawa ni komete lakini pia tia ya komete bandu basio yani obutuwe bora tuwe thayo we akotu hapo Muzio mundu tono kutabia ngewae thina mundu wikalite mithene tatu kwake kutapupwa mwaki yani patato waku musi kwake bate utoa 3 days ngite nozio ikoma akuma une ikone wethe angite na mpaka na nguku nozio ikoma akuma une yani muzio zuwe na mithene tatu utapupwa mwaki na bado bai ndalili yani Ozio mundu tono kutabia kila geta wathe yue kana na andu hangi mageta abwazi we kwanza jeta last month konda na theni ya mono last month nilikuwa nimesota by bro ndo izethena yani ujui yani kila geta ona andu maina na thena ndo kokela ti kuoko changie kindu aujui shida pe andu meseli le theno kethe Jizi kana wa itu kise story ya mundu ukaiya nake ukaiya pe mwana ngino nie andikite ogo mitandao aendie kuina wathi uzua yuthe na izusi ya mthembozo ndiye zewa wathi na ega na wa heart break ya mavensi ayiro ambe agwira wathi na weze endana producer you ambe agwina na ambe yakuya na ke producer ambe yakuya na bado maina zo bikakete kesyo na imambe yekuya na ne wathi na imambe yekuya producer no kuya na ke no kuya na bado maina zo bikakete kesyo uketuke story ya mundu unasikiza tu story ukedukezia yani unalia tu uimotethezia kuya imagine kuna watu wamepitia shida andu mezeleta thina muno lakini ngaine musio ndo tukono kazi yakwa kwa maundu asuonde saa 5 na